about 7 or 8 or 9 clans. Yes, you'll be a corner knee. Okay. A corner. A corner. Yeah. A corner Abua. A corner Nino. Wono Abua Wono or your chance to the buffalo. Okay. Oh, buffalo. Okay. But buffalo in a friend of me qualities no. A corner for. Okay. Qualities. And honesty and uprightness. A corner for honesty, uprightness. Omo dino kre. Enti omo ye no kwafo. What you say? Omo ye bia omo no de okay. And there's some more heaven than na tie. Yeah. Omo nchi a ochi omo age omo giso ni ye corner ana ya obatampa. Okay. And ye corner for. Yeah, corner. Nkonya omo tena so. A corner for konya omo tena so. Yeah. Adanse hene Berekum hene, Ogwa hene, Asokore hene, Asokore mampo hene, Abenchem hene, Yamwase hene, Mayore hene, Edumase hene, Duankwanta hene, Kuna hene, Kukufu Asama hene, Adamomase, Pechi hene, Aguna hene, San Kunya wini na ye corner for. And but Nkonya we wonye corner this year. No, a corner. Okay. Assetry for. Okay. Assetry for. Omo shares with the vulture. Okay. Vulture. Okay. And only a petty. Yeah. Yeah. Na tie almost soon your mobile calmness and patience. Oh, okay. Okay. Omo di nurse yeah. Omo di nurse ye. O tia so a enyi so a omo de ma onie ya amuako kede nana. Ya amuako kede nana. Amuako kede nana. Okay. Nkonyo omo ti so akoka hine asechi amanse abufo hine abrankese nyame ani hine apiedu hine ana afi kusasi hine afidwase dukrom hine ana odumase hine adanse eno ya asechi fu. Okay. Oba asene a omonso asene onso omonso de ne se o chia no omonso ya braw omonso so ya braw omonso omodie no omahye so de no aboa ne ye bat eno ye apai yeah wa wi ache omonso ni omoban diplomacy and faithfulness. Okay. Diplomacy asenya for no diplomacy and faithfulness enkonwa omotiso wanchi hene amekom hene adonti hene antoa hene enkranza hene dompase hene denyase hene techiman hene empatase hene kofiase hene poano hene kobrisu hene abenase hene esuobo hene atwoma hene anafi kwamo hene ana acha krum hene ene ye asenefo no omoso omo akonyo otiso agunafo omoso omo so dia omo na omo ashasu dia ne ye parrot ako. Okay. Omoso omosu ni omoban eloquence eloquence and have a perfect management. Okay. So the idea show monsa. Wow. So omo managing ye aguna for no. Kwamnam say ho na ofi ana. There be me asechiri na me asechiri. Oh, okay. Enti ochia omoso anye so no say ya mama hwani ye na wi ase hu. Ya otwidam ana ya adome. Nkonyo omote so denchira hene tafo hene because denchira as if so ye tafo hene benkum hene kawe hene fumeso hene trade hene asuo hene ehwa hene ampaba me hene sepe hene bodwisan hu hene esie nimpon hene jinyase hene adwuma hene adwuma hene ana achina krum kwa wadjusu kwa baby ana achina krum enso amuama hene enso omo hene achina akuna fo no my brother be radio we na agidin pa aduanafo matikwati se obi anim eti aduanafo so ahye so de ne ye ekraman ene eja omo suni omo ban omo ye honest, very industrious. Very honest and very industrious. Mamutin to Cranso. What's your mono ya brady? Ana ya ojaba.
te aduanafo nyi so no ya ojaba nkonwa omuti so akwamu hene tachima hene asumunya hene kumawu hene doma hene boaman hene agogo hene denyase hene ewua domna se hene tikrom hene insuate hene drobo hene bompata hene manso nti no ho odini kede hene manso mem hene kede hene obokwawu obomin hene kwawu asamankase ana kwaso hene ana kwaman hene aduanafo ho amte won kwa nkonwa ni asuna crow nipa wa be wa chiro wa be papa da mayiro no akwa mche na je no ono no acha no kremoni na che ai asuna odi asembe ba eti asuna fo no omo su ni omo by statesmanship and patriotism so omo die esu aye Ghana su na afi omo di Ghana so eto omo akoma so omo pepa no omo bribiada crow no so de wa o mi se omo fe yi papa ochi anyi so ne se ya asuna ana ya oforina enti konyo omo te so oche hene ofenso hene adwuso hene okuapem hene empraeso hene boaben so hene adwura hene mankasim hene enkwatia hene tafo hene beposo hene adanse ekrofom hene manson kwanta hene ana onwe ne feyase hene enti asunafo enso de no oyoko yes yedim falcon abone ayoko enye yizo almost wabo omo enye ayoko enye won se eka ho oyoko fo chance de ne bravery patience very brave bravery statesmanship and no CJ a direct epitome of omo CJ bravery no awoka ho etintia so ni so ye patient ai mudu ye buru ye oyoko oba ya odihye nana na tie nkonwa omuti so asante hene ose ya o biaba wa peja ni akure omo so ndo akure zibra o mi wa omo so ifa no teye omo o de da ji ko oni akure ni dem ko wa fa asante hene kokofu hene dwabe hene kofodio hene bekwa hene esia kwa hene pese hene insuate hene dwaso hene kontase hene adwumakase hene sawia hene seso hene dwansa hene obogu hene kwabre Kenya ase hene atem ya we dey easy o adan Bretio utachi o ha mame ya buru so sa wa na so de oyin be bi ma esi o hene dia ba asunani o so ya asunani esi o asunani okay okay no wonder esi hene statesmanship and patriotism enfa hu se we esi mu na to my hu ya na my efutu ngwa esi o hene from that efutu ngwa but na tilapia say oyadua ni it's no wonder great for bravery and aggressiveness bravery and aggressiveness great for no much of the leopard and also one say ochioma ya twidan ana ya tana and also monchi an this one no na tie nkonwa no mampon hene kwawu man hene afidwase asante ana afidwase hene kofodia abetifi adankranya hene jamase hene baro hene apa hene agogo hwidie hene abonte ana abontem hene afuase hene domi abra hene ayase hene ayase hene domina aze do nyina hene do nyina hene we do wako woni papa do nyina hene we do ya de bonse ba na so hene jamase chichire hene
ɛyɛ break two for what do you know hene at least mami hu se minim ba oh then what bo ba kaka because why are they do hina asechiri yeah asechiri okay asechiri okay eti asechiri dia okay so na dey be fam keke yeah am I hina abu apa na no but education but ahanta you right TJ mu anopa we no because baby of free no boy no say that Akan ho be that me bisa Akan ho be babona baby o once o dom say busua no baby o be ko bi o timi hu oti ya baby o wo bia baby I will be so pure now to me di mo hihye so ya o mo fe so nya say wo ya ni hu I want to be ni hu hwe I want to nka bi nya kan